V Sloveniji ponovno gostuje vrhunska beloruska glasbena zasedba Horoški. Na festival Bled so prišli tudi zaradi odličnih odnosov, ki med državama Slovenijo in Belorusijo potekajo že več kot 25 let. Skupina Horoški je pri nas gostovala že 4-krat. Tokrat pa so se v sklopu evropske turneje ustavili na festivalu Bled. Gre za predstavo z naslovom Mi smo Belorusi, ki v 5 dejanjih predstavi najpomembnejše trenutke beloruske zgodovine. All our dances are full of our national soul, and it is about our nationality, about our people, about the history of its people, and we are trying to show all our audition that Belarus is a special nationality. It's not Russia, it's not Ukraine, it's not Poland, it's Belarus. Namen projekta je prikazati nastanek in razvoj beloruskega naroda in kulture do današnjih dni z moderno koreografijo, starimi glasbenimi instrumenti, narodnimi nošami in pa uporabnimi predmeti. In our collective we have only professional dancers and only professional musicians with a higher and higher education. And there are so important for us to have a concert on this place. Skupina je bila ustanovljena leta 1974 in združuje 80 plesalcev, pevcev ter glasbenikov. Our musicians are performing folklore music, our national music, but sometime we trying to have composers who help us to make music with the sounds of nationality. There are many interesting dances you will see in this evening. Very beautiful music, national music from Belarus. Ime Horoški so dobili po starodavni beloruski vasi, kjer so v zgodnjih 70 letih prejšnjega stoletja posneli tudi svoj prvi ples. Avtorica projekta je koreografinja in častna umetnica Belorusije Valentina Gajeva, ki pa je tokratno turnejo žal izpustila. Sicer pa si je skupina nastopila že na več svetovnih odrih, med ljudmi so poznani kot žive beloruske legende. Prej so nastopali v okvirih Ljubljanskega festivala, lansko leto tudi Mariborskega, pa Portoroškega. Vesel sem, da so danes na Bledu. Gre za skupino z dolgo tradicijo, vsi so akademsko izobraženi, igralci, plesalci, pevci, tako da sem prepričan, da bomo priča zelo kvalitetnemu nastopu. Njihov obisk na Bledu zaznamuje tudi pomemben mejnik med Slovenijo in Belorusijo. 23. julija je namreč dan, ko obeležujemo 25 let diplomatskih odnosov med državama. V ta namen so pripravili tudi častni sprejem na terasi blejske občine. I would say the best Belarusian dance group. And spectators that are looking to these dances, they can enjoy not only ritual pagan dances from the times of Christianity, beginning of Christianity and Renaissance period, but also Belarusian town and village folklore. So they are loved by the Belarusian public and they are very well accepted and received by the foreign public. So izvrstni, izjemni umetniki. Take folklore mi v bistvu sploh ne poznamo, pa nas ne. Ker to je bilo še v bivši Sovjetski zvezi, je bil to en od vsake republike folklorne skupine, bil vrste kulturni izvozni artikel. Jezik nas združuje nas tudi slovanska duša, ki pa je nekaj druga kot so sosednje duše, je bolj široka, bolj odprta, bolj mož nežna, srčna, tako da mislim, da bomo uživali v tem koncertu tudi vsi. Državi sodelujeta na ekonomski, kulturni in socialni ravni. Yes, relationship between our two countries are developing in a very positive and favorable way. I would mention not only political dialogue, which is on the high level. Belarusian and Slovenian companies, they are thinking not only about doing business between themselves in our
countries, but also to go to the third countries with a common projects, with a joint projects, to join finance and know-how and experience to go, let's say, to the Central Asian countries of the former Soviet Union, to Iran, to some other countries. So I would say that the bilateral agenda between two countries is very rich. Mislim, da je blagovna menjava zelo raste, kulturni stiki se razvijajo. Tudi slišali smo vsi ti športni odnosi, tako da lahko smo optimistični, da se bo to vse samo še nadaljevalo. Gostovanje pa ni enostransko, saj je v Minsku že večkrat gostovala tudi ljubljanska Drama. Mi promoviramo slovensko kulturo tudi v Belorusiji. Že tretjič letos bo ljubljanska Drama nastopila v Minsku, no pa tudi še marsikaj drugega je tam gostovalo. Verjamemo pa, da bomo tudi v naši državi še kdaj z veseljem gostili vrhunski beloruski ansambel Haroški.